peso. Oh, lagi deh. Punta aku. Punta nang ngadoh eh. Hau. Une. Hindi pal dumaluar eh. Domla bune. Au dumalulong pa jodoh eh. Ki bate gue. Ngupam dai mitar. Kece go penting ai. Notification me. Tidak ada. Pana jaliro puasa. Nai isile para. Isin kamara. Tekismin mori. Aw balik me telepon aki. Na sengung ai hayo dor. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bejat ya airnya. Bune. Lahat THR. Ko neri ngahan le ketiban bethan kum. Mair nih yang. Lahat THR. Ya tadi kali kombi tapi kira tikai pada lahat THR dan kakak. Beli ke baju lebaran. Hah? Mana beli baju lebaran kai mo? Dito ka bate kani baju bo lebaran. Kani baju partai. Kani baju. Pokoknya mati 9 THR daga putus. Di sa ancaman ko minta ciao mo. Ciao mo. Warhat deh. Ada kurang acap sih kamu. Jauh dia, rapi ni. Deh. Coba wis di pound dai me. Sedih ni. Dah orang piti boleh ke baju lebaran ke? Besi done bol telefon dah hotel ni. Itu sedih dai me. Oh, macam itu kita. Tu yo ni, induk sedih salah-salah nak. Sedih banget. La ilaha ekspresi asan dai me semangi. Yang Iyo. dah. Alu mo. Nahu eh. Marhab dong ek THR rakis pusing nahu. Orang batin ham tahu kan piti ni, marhab kan THR. Itu ramah dosa bermasuk. Udah pulang cara ngitar. Bunem sarang. Nong panga mamahon, apa ada dosa kempanga, kita belum panga. Ay, na mana sadang suruh pasang deh, deh lompanga beli. Iya no, mo nung gusto aw mo ni lang panga mo. Sepe kaya na lang panga bam dai. Raka bam daw, dan makacek kung bisa sedeka ni makacek kung gayar sini doon. Pada sa mapam daw ha din kay sa dudong ko. Taharo mo, mana ya dulu mo. Awal ko aking urap ko sa. Saka bang panga. Rumah deh bunir lang deh, rabin deh. Dunia mana hati kita hari itu bunir sekarang. Nung apa baba karabi pa ba. Ha, nakaya pemane? Ako sa ko neme, nakakuha mata. Dumalwa, di mo pa kayo na jodoh nito kumbini, bane jangan pa jodoh sinunto siya raw. Kaya ako sangkot pa na lang ako, mana yung upang pwesto jodoh. Des kita dalam kau kita apa mah? Dake, tare, kecorot dari buku sih, formata ngawa umpai so kita kan. Orang kaki sama mak aki si menampar ya. Nero. Pala kan napataw, baka na mo pwesto ka. Kita mau di aktor kita, dia ni bemang, masih dalam kau. Dake, Ya, ini. kamu ni caranya. Oh, naku makan kampi. Gomir eh, mau pwesto ka. Wala ka umpo kampi nito. Oh, yo, mau di aktor deh. Daru kaman alu mo. Kan dakis kan napataw. Kami may ekop muna po na ni. O da pataw siya. Siwa daru taki. Oh, angila po ta hanu akana ini. Gomir kani madde lalob ni. Takir biasa do kan ini. Yo ra, mau di aktor madare. Gomir la rakap mo peso ka. Mo kana ka mo peso. Peso. Au opo kampi ya do. Mandake. Ini debu. Do malaw ka siya ka tipka na gagal. Selalu berhasil. Nalang upa jodoh, nalang upa piti, nalang upa ko sa galang upa doang. Ini debu. Yo, mau na. Yo, nampan. Alu mo.
Tibunya kung bisa kali ake nih, ngomong pantusa sekali ake. Iyo ra Pinti, pinti. kamera pinti ake oh nih. Pinti menake pa man. Iyo nih. Ara. Nake. Ade isna ba ito nake re matur bate gore. Tor batik doma hanu te ni pa joto te. Pokoknya re telap me dua ge. Ay, mama kau, tapi. Mai madam loto na mai ra. Marban piti tararo. Ay, piti wali ro. Iyo ni. Dulu lo berarti harus barang nakir. Harus barang kocu nakir. Sabu kita kukunya piti ya. Harus nakir ya senakir ka. Bang. Mara, madam loto itu. Kaya tahu. Dia na rokai korawali na dito ko jalan pakai rumah tele asa do tua tiro la para mera ka to paguna itare dia na rokai korawali re Akis dukul daw. iyo ni dukun be bali akhir Wala tama. Santa nete esa po esa. Ese. Hai, kau pada dengar aku dukul daw. apa pula dukun yang kueswe Santa nete esa po esa. Daw. Tapi kita jangan lah dukul daw. la finta jalan yang kueswe do luare yang penting itare ba mandak kiri do luas makire berne itare langsung turun ke dukun ka barang mungkin sih Apa dia mampu ni? Tolong ini naik rumah Kan ate kemai timbain ke ompo hesoy. Mana mai tio jodoh kan. Daw, nalok kota dukul daw. Kau pada main dari daw ni. Iya Romo Kau mau dukul daw. Jangan daw, ini daw dukul daw. Dai ke ompo hesoy. Juara bertahan dukun terbaik se Indonesia. Wah, sertifikat aku. Asa suara mati. Ande ko dito ang peso ini kan dali Asa suara tu kita pun ni dukul. Dede Romo dasar Romo duro don ate te daman sa badal lang ni Duro betul ni itu Ngomong-ngomong, kota nih berangkat contoh dari ompo hesoy. Puta ni. Kalau memang kota ikut tipu kayak saya nih. Oh no. Mulai ya, ataupun dari oke. Ini saya contoh nih. Mak kakak, mas sedang, mak bona. Ma sedang. Oh, sama kakak. Jauh. Oh ya. Ikut tipu kayak dari nih. Cipeng lah, Tante bato kayo mo pweso. Nasenjama pa si Peke sendiri gue. Coki ka na pweso din. Rumah Ita jaga pese kono jaga joget batu ide ne je peraka joget de mena ini ko joget batu bune dukun aka Iwara gaya mame lebih moda pembar dukuro. Terlalu sabdi si joget naik dukun Terlalu patu mempunyai soe. Dai, kaya pweso na itapasiwe. Na itabaraka joto kung ka bato ito tilua. Bato lang na. Natuki ka dake. Kasi luwa mo joke ka dede. Bato kayo saya ke. Kandake. Kandede. Maluwa kandake ro. Ki, naki, laki ro. de kondete mo pese man cepa la kalau senggere me Di kena dia dah mau dirai dukun enggak? man cepa senggere tiba mo kondete mo pang kalai beli de Iya nanti. de ini Ilang pweso eh. Ang punta sa kaniluam na yung ke. Nera ka siwe ta na imena. Aki ka yang paling modal eh. Anak kere. Tindang. Tindang.
tindak, waktu selama itu teh, waktu balik teh kamu nang puasa. Di selama itu. Tina, 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 tina. Ira puasa. Mana mati bisa ke saya puasa nengnya. Lena, tindak, lagi nang puasa. Tapi kalau sapeleram nih, tindak, tindak, lain cinta. Mau tangan puasa. Dukung itu wara jangan kaku berapa kan? Itu sih didukungin. Wajar lang po soy, mani ito pala kachoto eh. Tina, tina, tina. Kalau sa pulera may po soy, anak-anak yun na sa mo ng bisa saya gani. Itu susah pakai dukung di rumah ini. Kalau sa pulera po soy, cinta. Ganito eh. Cinta, Ya, cinta, bagus, laju po so. cinta, tarik. Manila kachotol mo ni. Ula. Tinggal satu kali percobaan. Tina. Silema, ang puhesoy. Nay, okay? Ay, nito ibigay mo. Nay, okay? Tiid daw. Wala lang kang sertifikat. Juara bertahan dukun terbaik si nasional. Bahkan nay, pinakulaw di Thailand, di India, di Amerika Serikat, di pokoknya dahil okay, kaliling ke dunia. Emangnya malu bahasa Thailand mbak dukun lo? Hindi kaluan eh. Bahasa Tiyo sih? Sana kapapapapang. Ini hakot pa he, ini camping he. May batok ang kapaangin he. Memang gila mbak dukun tau ya? Lo bahasa Thailand mbak dukun itu kan? Yo, di tempat anu peso tiwar sana orang mau amat kita ke dukun aku ni. Beda, kan mana ya? Enggak foto di sini. Yo. Wato, sorry ni pueso. Awal sini na mo sorry le. Mumpung ang baik ka bubu. Wala ka sa nakike. Gusto kanya tapunay sila dahil kanila di Singapore, Taiwan, Hong Kong, pokoknya semuanya saya ke pueso kalilik at dunia. Sorry po, tapi itu kalau saya tak tahu sorry lah. Jadi puso ulit mbak dukun na eh. So ibu jodoh dan buah Oh, totoo. Tenang aja. Seminggu balik nih, namanya jotom ka. Pokoknya jotom ka na tahu. Oh, syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak mbak dukun. Iya. Ndaking mbak dukun na. Ndaking madula mbak dukun na. Mama. Masalah. Saya udah lawan daim kasum kaman. Di awal itu kakak baju gratis nih. Oke. Yo. Oke, gratis. Khusus tahu siapa mana ke saya. Kalau siapa mana kasih saya retik perlu mana coy. Gratis. Kalau aku ke salah. Itu harus utang ini. Jadi nggak ada yang gratis, harus dibayar. Nake balik pulang mbak dukun ni kiro hui. Ya. Dosi balik gratis. Anggaran nami tua amoy nake icola. Tempat nonton po iso. Macam kata repeti. Amalura de la temporada orang ngolo tanas kumpume. Hah? Berarti kamatir pala nih?